لناف هولێرا پایتەختا هەرێما کوردستانê bi dehan ji malbatên Rojavayê Kurdistanê hene xwedî rewşek taybet in. Xwedanê vê malbatê 6 zarokê wî hene, ji wan tenê keçek û kurek saxlem in. Di nav her 4 zarokê nexweş de keçek û kurekî wî bi nexweşiya telasîmya ketine. نخوشی من اوانا دون نخوشی دایم دی نخوشیش نخوشی فرق دک هذه تلاسيميا هر يعني وقت بي زحمتية علاجها وان هي علاجها وان عملياته لا يعني دبي امانه عمليات ببن Dayika guhertem dilê wê ji bo nexweşên wê şewitiye ew tim mitala nexweşiya zarokên xwe dike. Nexweşên wê di rewşeke xirab de jiyana xwe derbas dikin û berdewam xwîna xwe diguherin. از دارم كنت اختورة ودعيوان دي بيجم سينجي وان ديش نجي وان ديش دستي وان ديش وقال لك عزام الدوان دي بس هما كأزد خوازم منظمات إنساني يعني خيرك بما بكن رجع بيربر از دايما درم دكتور واز درزيال خدخم ليش من قال لك يجبر درزيا دترسل از نکارم ناو حوالی خود بریزم. Nexweşên vê malbatê bandorê li ser jiyana wan ya aborî jî çêkiriye. Zarokekî wan bi navê Geylan ne çarek kar bike, ji bo godebara jiyana xwe û birayên xwe bike. Lewma dev ji xwendinê jî berdaye. از آلیکاری بافی خود کم از مجبورم از نکارم طبعا لمالی دانشم بافی مجی ما أقدم هي دنجق أوجد بهاي بشتام ديش نكار بشغله. Malbata got evzedey 4 salên wal herêma Kurdistanê penaber bûne ew bi zehmetî debariya jiyana xwe dikin û li hember nexweşiya zarokên xwe ew nikarin tiştekî ji wan re bikin ji bilî guhertina xwîna wan. Di wextekî de got tu çare ji wan re li vir peyda nabe. Eştîtî Şêrûdaw, Hewlêr.